Jazakallahu khairan jazaa ya Syekhana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraja sidiq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan sin kami hapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Po asing kasanglit iban pamuji po Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbal na tuin pagsarang sukol patuhan Rabbul Alamin. Haamuin jadi kita niyo masi-masi bibusan sin Allah tabaraka wa ta'ala kakusog. Sarta pangumulan amuin na usal na pakaising kita niyo perkala keridaan kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biya na sinagi mga tay manghuda agama Islam in pagkadadyan sin kita niyo tiranan ini atau akan diha programa ini na wayroon dukaing long takakahinang atau kan pagkaradyaan piraragbos sin kita niyo diha tiranan ini malingkan paliharan pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Karena ing kita niyo magtuntut ilmu, mangadji sin pag-agama, mun-agama na ugning hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta agama tatay maunda hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin, murain agama Islam, pag-agamahan, sin karasul-rasulan, iwan sin kanabinabihan, dahil namayan na kauna sampay pa hinapusan, amunain, jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Diyan niya mga palangungan sin kami apag-iman patuhan Rabbul Alamin. Mura-murahan kita niyo katan halang pamalihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta dihilang kita taufiq sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin makatudyo kita niyo. Mawon pa amuin pagkabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hari kita niyo makasiha daing haagama sarta habitikan sin agama amuin piya sampay niya pa Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta piya sampay kato niyo si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunan niyang gautaan sin kasahabatan niya sarta iupihan sin mga sila long ta generation pa generation tahun pa tahun amuin long ta nagsuno-suno na hadya sampay miabot marikato niyo impang Hindu sin agama Islam. Alhamdulillah amuin nabisod kita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin sarta napi ding mga ipon niya nagapag-agama sampul na ini karna wayroon da agama tatay maun hadarat sin Allah ta'ala amurain agama Islam. Mahuli mga palanggungan sin ako. Ting mga bisarahon sin kita niyo haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tiyod ako man waktu karna biya mga magmaap ka mo na tarasawin ang buktay manghud niyo ini. Karna sin laung ta kahalan sin daira sambuangan bihawon ini. Agun-agun magjiyaman kaw. Bisan laung tabiya mga bukon na malayoin. Travel mo sambat sin bahasa na biya dagbus taon waktu makipit karon ang mga karandanan niyaon sa sin traffic hamasa ini misan lang tabiya mga doom na masiray biya mga sasakatan way bihan banus aron lang tabiya mga di kita makasampay pa waktu ta
Amun waktu kaya pagjanjian. Na murah-murahan mga palangwan ha kami Islam, misan lang tabi mga waktu manitiyo na kuman na kapinkato, insyaAllah ta'ala. Diin na hindi mga abutan sin long ta waktu ta. Amo na in long ta usalon sing kita paliharan papangadjian na mo indila yung taharuman ini. Mga katautay manghuran sin kami, harama Islam. In Allah tabaraka wa ta'ala nagdaak tiap-tiap siulakan din kato niyo. Labiluwa, amoy nag-iiman mon kaniya, nag-aarama Islam. In suway kita niyo magtulong tawang, magtukuti-ukuhi, paparkala hinang marayaw, paparkala hikasung sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan indaakan, sintuhan Rabbul Alamin, hakato niyo katan mga palangwan harama Islam, in suway kita niyo, paunon na to in pagtulong tawang, antara na to, tungod pa hinang marayaw, tungod pa mapagmamuka po Allah subhanahu wa ta'ala, labiluwa, pagtulong tawang mangbiyadiin, umunjal pataas, manayang babawin agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yan na ini, banusin agamahaliw ko pandunya ini, tumtumun na to, mga tayo muna agama Islam, inkitan nyo bilang ipon sin Allah ta'ala na nga ko Muslim, patuhan Rabbul Alamin, kita nyo in bilang instrument, sambat sin bahasa, panyap, supaya in aga malumanyot, amuin pagtulong tawangan, hantara sing kita nyo, in aga masin Allah subhanahu wa ta'ala tukuhon na to, amo salang kutukuhon, na pagtulong tawangan sing kita nyo, mga bariman, mga palangon harama Islam, bang biyadiin, in kita nyo, magsusung paunahan, bukon magsisibog paulihan. Sabin agama Islam piyaga agamahan ta, sambat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu, wala yu'la alay. In agama Islam, in ini manayim babaw, nakatayim babaw, wayroon makatayim babaw rin kaniya. Hati niya, suway in agamata, amo in yad tuhataasan, di kalungkupan, di katayim bawawan sin dukaing agama at tawakan dukaing papanaw, dukaing ding haagama Islam. Nangkan na mga palawang haagama Islam in bariman at tawakan bang sa muslimin. Amo in sa bunal, in ka-Islam niya, na wayron dapat suway in kita niyo magtulong tabang pahinang marayaw, magtulong tabang hatungod pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya magtaat, haraakan sintuhan Rabbul Alamin, sarta magtulong tabang, mangbiyadi ni katangkis kaanib, kalayo sin kita niyo ring ha mga parkala, yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, in kawajiban sin tiap-tiap siulakan ng kato niyo. Suway magtulong tabang, matay muda agama Islam, in tiap-tiap siulakan ng kato niyo, labilowa pahinang tungod pagmabuga patuhan Rabbul Alamin, iban na sinhinang marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini piatar ang kato sintuan na to Rabbul Alamin, bilang daakan niya ang mga bariman. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Parman sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, ay pagtulong tabang kamu, hahinang marayaw, paparkala, piyag marayaw, sintuhan Rabbul Alamin, amal saleh, amuin hinang, hikarayaw sin pagdunya na to, labiluwa, hikarayaw sin pag-akhirat na to. Naraat kita niyo sin Allah tabaraka wa ta'ala, pagtulong tabangon, haantara sin kita niyo, mga bariman, nangaku, nangangahagad na mamarat saya katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to indaakan kato, sintuhan Rabbul Alamin. Demikian indah akan dihaini wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Pagtulong tawang kamu demikian paparkala pagmabuga patuhan Rabbul Alamin. Uno-uno na parkala palihalan pag-agama bang intiap-tiap siulakan nakaingat sinin long ta piaja tuyaon atawakan
piag burirayahan sin mga tay manghud niya yaon paliharan pag-agama, suwayin taliun, tabang biyadiin kita makatuko makatabang kanila. At tawakan biyadiin kita makalamod sin karayawan, hasupaya makahampit kita sin karayawan, amuin lang ta, jimajatu hihinang si mga tay manghud ta, bariman, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan ito mga palangon na agama Islam. Biya na si mga pakaradyaan na ito inibiyaon ini. Long ta amuin, yari kita nibiyaon, long ta biyasin hantang na ito inibiyaon. Nagpaong kita programa, biyasin programa ini, tungod papapangadjian, amuin, ing kaguruhan yaon hatiap-tiap baisin sila, dimihil pangadjian, manjari tumaytay ipangadjian ding hakawaywayan nila, madto pakawaywayan sing kita niyo. Sibo da haon-haon na binaywayan, abutan sin suara sin mga kaguruhan, na yan in pangadjian, sumuod pa pamawayway sing kita niyo. Biya na si mga long taaykom ini, mga tayo mga agama Islam. Ini nikmat dakula ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini long tapyag balik-balikan na sing kamiriha, tempat mulia ini, jajagpatan, sintiap-tiap ang katoring kato niyo, amo hindi ta nakagunahan numaog din hapamaybay ta, madto pa madrasa, umalok pa guro, sana yan kamu hapamaybay niyo, ing kaguruhan isab, mari long tapa station ini, amo in limingkod dimihil pangadjian, dahil ha kauhaan pakatluan pakapatan minit, sampai pahang kajam, naman jariin suara, sing kaguruhan, tumaytay rin hatampat, station sin sila, maun pakawaybayan sin kamo, mga palangon agama Islam. Na amoy ni mapatutsuway pagtulong tabangan sin kita niyo. Amon kamo yan doon lang tapamayway niyo, na tabang kamo mga tay muda agama Islam, panabit kamo, ha mga silaway roon panakahati sin parkala ini, pahatihon niyo, baitaan niyo sin aon pagpangadji, ha frequency biha ini, sa kahawa, long tatiap-tiap adlaw, makatuhal ang sinang kaadlaw, hapuas asar, puas magrib, iban si puas isa, ini bang ninahinang niyo, manaabit ka mo, mga tayo muda ka may Islam, na agad mo hindi akan sin Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, pagtulong tawang ka mo, pahinang marayaw, iban hinang pagmabuga po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga tayo mga muda ka may Islam, alhamdulillah, amo ini jima jatuh kato biyayaon, pagsukulan tapat Tuhan Rabbul Alamin na na-apply tayo ayat ini. Inda akan sin Allah Ta'ala tungod pa ini, siningkitan yung naraak, papagtulong tabangon pahinang marayaw, na in long ta kawuruhan, amuin tumawang, hakato niyo kataan, amuin long ta tabyayaon, wala nakapaham sin agama, maglugto in kawuruhan, minsan pabyadiin long tabya mga kabisihan nila, sa kahawa mabut pa waktu nila, dimil sila pangadjian. Hasupaya, makatawang, hakato niyo katan, amon wala nakapaham sin agama, na makapaham gito sin agama, laway rain ha, long ta pagnasihat, pagdihil pamulan sang si mga kaguruhan. Amo ini mga palangon ha agama Islam, paksa dakula, nikmat dakula hakato niyo katan, mga parkala ini, karna ini dirihilan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa yari kita niyo ha masa amon long ta yari in sakit di matum atawakan pianaog maripa hulata atawakan hakatiling dunya biyayaon in pandemic ini haun binaybayan hakatan kasiuksiukan sin dunya na nahilwala sin parkala ini nga sabyad to natambol na in pagmadrasa sambay sin amon long ta mga masjid sin panagnaan niya to, piyagtambol na, wayron na pagsambahayang Jumaat, di na magpakarungog khutba. Alhamdulillah, dahil hatulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, naugab yung mga parkala bihay ni ini, hati niya, aon simod, lang tapikilan pa mga kaguruan sing kita niyo, amuin, nandong kailo, nagtuyo-tuod, nagpaawon sin mga ICOM ini, iban na sin mga long ta social media ini, live Facebook, iban na mga YouTube, inikatan mga tayo muda agama Islam, dirihilan inikato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, tukuhon na to, imakaguruhan na to, mga tayo muda agama Islam, amo salang ko tukuhon, na
Manaabit kita niyo, hamang katutay manghuran. Amun wala pa da ka, ingat sin parkala ini. Taabiton na to sila, long ta amuin papanayng huon, paamuin pangadjian sa kahaba mabot pawakto nila maghihil pangadjian. Inyan, long ta pagtulong tabang sayan, mga tayo muda agama Islam, pahinang marayaw, iban hinang pagmabuga po Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga tayo manghuda agama Islam, inda akang kato sintuhan dato Rabbul Alamin. Hangkan na rin ang mga hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungod pa mga bariman, insuway kita niyo, magtukot-yukuhi, magtayakkop kita niyo, tiap-tiap siulakan rin kato niyo, guru mo kun guru, hangaan tagapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway kita niyo magtaod tiyauri, magtulong tabang paparkala, ikasong si pag-agaman na to. Mangbiyadiin, kumusogin pag-iman patuhan Rabbul Alamin, mangbiyadiin, dumagbusin pag-aga mahagin hawawaran, lapay na ahli ta, palawlasya ta, sampay pagkakampungan ta, pabagay-bagay ta, pagwasin pamaybay ta, labilaw alam sing kauman ta, pagkatiliwaan na lang ta sinamuin lang tahula, kaya paghulaan ta. Amoy ito yung kawajiban, sintiap-tiap ang katawring kato niyo. Insuway kita niyo magtulong tabang paparkala ini. Hangkan na lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod pa mga bariman, hinagin niya al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. In bariman law na papagkahin niya bariman biya law na upamakon biyangon at tawakan building ini law simbahasa. Yashuddu ba'duhum ba'da. Tukuhon sing kaiwanan in kaiwanan. Amo yadto in long tarol sin tiap-tiap bariman halom sin dunya ini bilang pangagad habay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam suway kita ni magtukot-yukuhi mga palawan na agama Islam. Amo yadto long sin Nabi balikan ko al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Ibariman papagkahin niya bariman biya long nasin sa parati biyangon tukuhon in kaibanan. So pamalong ta naghinangkaw bay naman jari inhanglad tukuhon sinhag atawakan dingding iban sin atop inyan katan matibuok katan in bay bang magtukot-yukuhiin mga panya pamuin long ta papakayo no usalon ipaghinang bay biya dahad to mga bariman subay bang aon hinang marayaw kaya tagnaan sintay manghud mo makunin talion mong mabiyadi ini ni kalubo, mangbiyadi ni kapudda sinamuin lang ta programa, hihinang niya ang tungkol pamarayaw. Sa may talawan na to simbar iman. Inhinangon simbar iman, bang aon pagkaradyaan jimatuha kauman. Amuin lang ta nagpaon pagkaradyaan tungod pag-agama, suway magtukot-yukuhi. Bang aon sarapat, lumawag kaw tikduhanan, mangbiyadiin, in katabang mo ngaon. Diin na. Dahil naman haraos mo, papangalta mo, tumawang ka, bang biyadiin hadya, long tayo ni ka makalamod pahinang marayaw. Amo yadto in mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, habay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukuhon mo, intay manghod mo, amo in long ta tungod papag-agama, namikyan pahinang marayaw, magtukot-yukuhi ka mo, batbang ka mo yan natitibuok, long sin Allah tabaraka wa ta'ala, mahinang yan sa baban. Hikakusogsin ka mo. In pagtibuok yan, hainang marayaw, hainang pagmabuga po Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah tabaraka wa ta'ala, lumanyot in pag-agama, lumanyot in ka-Islam sin ka mo, hatiap-tiap siulakan. Amuyad to mga palangon ha agama Islam, invite kato si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan hakaiwanan ng tahadith, kabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ari niya, man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Isiyusin kaunan niya. Yaon siya long ta timutuko atawakan timatawang simusupport hajat pagguna sintay manghud niya bariman kana Allahu fi hajatihi na ingkaunan sin Allahu ta'ala yaon da isablong ta simusupport atawakan timatawang hauna-una kagungunahan iban hajat niya. Amo yadto mga palangon ha agama Islam, mabaya kaw supportan kaw sin Allahu Ta'ala, tabangon kaw sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala,
na wajib kay mo insuay mo tabangon intay manghod mo bangaon hajat niya, bangaon kagunahan niya, labi luwa tungod pag-agama tabang nga intay manghod mo, ingata palangon ha agama Islam, Allahu tabaraka wa ta'ala intumuko kay mo, intumabang kay mo, insumuport kay mo. Amo yad tuin maksud sin laong takabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga palangon ha agama Islam, in maniutiyo din ha mga patumtom sinako muna kinhawaran ko lapay kita nyo katan papaliharan laong ta pahinang marayaw inyad turaakan kato sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Insugpat sin ayat mahamulya haparman sin Tuhan Rabbul Alamin uwos niya riyaak in mga bariman wa ta'awanu alal birri wat taqwa pagtulong tabang kamu pahinang marayaw iban hinang pagmabuga po Allahu subhanahu wa ta'ala ang paisab siya ng lang in Tuhan Rabbul Alamin hakato niyo katan hasugpat sin ayat wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ibot ayaw kamu magtulong tabang paparkala hinang pardusahan patuhan Rabbul Alamin, ayaw kamu magtulong tabang paparkala kangian paparkala sa tulaat paparkala mungkar di kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, ayaw kamu magtulong tabang paparkala pardusahan, paparkala di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala, paparkala karurulan sin Tuhan Rabbul Alamin. Damikyan ayaw kamu magtulong tabang paparkala maun in parbantahan ha antara sin kamu. Amo yan inda akan sin Allah tabaraka wa ta'ala mga tay manguda agama Islam. Hangkan na ini suway na tutayng hukan marayaw atau kan hatihon marayaw dungdungan marayawin ayat kalam sin Tuhan Rabbul Alamin paliharan ha ini karena ini message dakula sin Allah ta'ala bilang panghimati akato niyo katan sin naraak kita niyo pagtulong tabangon hahinang marayaw iwan hinang pagmabuka po Tuhan Rabbul Alamin wala kita niyo naraak sin Allah ta'ala atau kan liang kita niyo sin Allah ta'ala amuin magtulong tabang pahinang pardusahan, pahinang kangian, pahinang wala na siyara sin Tuhan Rabbul Alamin, ibot-ibot, liangan kita nyo sin Allahu Ta'ala, papagtuko tabangon haparkala, di kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Labiluwa pag-agama, amon wayroon na lamod, haagama, di kita manjari magtulong tabang paparkala yan, karna mahinang parsababan, hikalumuta sin agama sin Tuhan Rabbul Alamin, hikalumuta sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nagtukutawang kita paparkala kalaungan amuin bukon na lamod ding paghindo sin agama Islam. Amo yadto mga palangon ha agama Islam inda akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in balikan ko magtulong tawang kita ni pahinang marayaw iban hinang pagmabuga po Tuhan Rabbul Alamin ibot ayaw kamo magtulong tawang paparkala hinang mangi hinang satulaat hinang di kabayaan sin Allahu Ta'ala hinang pardusahan pa Tuhan Rabbul Alamin damikyan liang kita ni sin Allahu Ta'ala in magtulong tawang hasupaya maun in parbantahan ha antara sin kita niyo. Amo yan mga palawon ha agama Islam, biya na sin jimajatuwihaw na mga social media, bang mo kitaon, nangangako Muslim kanya pa kaniya, bang mo kikitaon, nangangako bariman kanya pa kaniya, sa sumagawa, tilo madtumari, tiumbi madtumari, atak madtumari, amuin, di mo na kaingatan, bang mga tao ini, hajumlahan kasi mga bariman matan po Allah Ta'ala tawakon. Sabmayta, nabita sin Allah tabaraka wa ta'ala in bariman magtulong tabang pahinang marayaw. In mo bariman magtukutyo ko pahinang marayaw. Bialong sin nabibiyangon tukuhon in kaibanan sin kaibanan. Napagkaragbos biadagbos maglubo sin kamada sin kaibanan. Manggura-gura ha kaibanan inyan lawan sin bariman patuhan Rabbul Alamin. Amo yadto mga palawon ha agama Islam ibut in ini patumtom sin ako muna hakin hawawaran ko. Lapay in kita nyo katan mga palangon ha agama Islam, magad kita nyo habitikan kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Magad kita nyo haraakan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ayaw kita mutas daing ha pamando sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin bilang guidelines sin kita nyo hatungod pag-agama. Kanto bang kita nyo mutas daing ha ini na among pagyanon makabutas na kita nyo ring haparkala amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto malusong na yung kaunan
sintiap-tiap siulagan, bang in kita niyo simiha na rin hapang Hindo, sintuhan na bulalamin, hapang Hindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan ko mga panuhang Islam, ayaw tuod, lawsin Allahu Ta'ala kamo magtulong tabang, pahinang parkala, pardusahan, iban hinang parbantahan, haantara sin kamo. Hangkan na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga tayo mo da agama Islam. Inari niya, hama kasahabatan niya, lapay din kita nyukatan. Inari niya, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tabangalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, intay manghud mo. Tay manghud siyo ini, tay manghud mo muslimin. Tay manghud mo nag-iiman biya kay mo, patuhan rabul alamin. Samayta amurasanin matan magtay manghud, apangaton sin Allahu Ta'ala, amurain muslim, iwan sin muslim. In bar iman, iwan sin bar iman. Sila yan in piya pagtay manghud sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala, pagtay manghud kasabunalan. So imbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tabangalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, intay manghud mo. Amo innang laog, iwan sin kya laugan. Tabanga intay manghud mo na nganyaya, atawakan na anyaya. Amo yadto inda akan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay simu da. Nanganyaya, iwan sin na anyaya, hipapatabang kay mo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na hamasan niya, hawakto niya siyabot inkabtangan ini, fakala rajulun, law sinabuk usog, ya Rasulullah, ansurhu idha kana madluman. Ya Rasulullah, law nabihantang natarsangang na inu na buktay manghud, hamasa sin Nabi sallam, hawakto iyan niya, law natabangan niyo intay manghud niyo nang laog, iwasin kya laugan. Tabangan niyo intay manghud niyo nang anyaya, iwasin na anyaya. Naman jari kublan ng buktay manghud ini, inabuok hamasan niya, ang buok usog hamasa si Nabi sallam, inari niya, ya Rasulullah, tabangun ko siya long na, bangin kaunan niya, na anyaya, atawakan kya laugan. Aparaita, idha kana zaliman, kaifa ansuruhu. Hakumpasan mong biyakato, ya Rasulullah, bangin kaunan niya yaun nanganyaya siya, biyarin hantang ko, magtawang ka niya. Biyariin ko tawangon, intaunangan niya ya, sin matarang, imapatut tawangon, intaunaan niya ya, intaunangan niya ya, biyarin ipagtawang ko. Long sin, amuog tay manghud yaon, hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nangasuwo, para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabya da sin masatabiyaon ini, bang inilong tabya mga taon imyan katulong na tabang nga mahikon niya unang laog yaon. Na ako sakan mangurisong, di ko akong biya mga magkatay magtuisin biya mga daakan niya to. Ay, ikaw na may tako tabangon sintaw ng laog. In mapatot tabangon, intaw liawagan, may intaw ng laog tumabang ako kaniya. Nabiyad ko sa yan. Naman jari, inabok sahabat, abok ng mga sahabat, si Nabi sallallahu alaihi wasallam nangasubo, ya Rasulullah, tabangon kulong na bang siya kialaugan, nabang sopa man ang laog. Biyadiin ang kaagi ko pagtawang kaniya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahdijuhu aw tamna'ahu minad-dum fa inna dhalik nasruhu aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawak ko siya imyan tawangan yulong na intay manghud niyo nanganyaya, iban sin na anyaya, hawak to na nga suwi na buktay manghud, biyadin impagtawang kulong na hataw nanganyaya, bang tao na anyaya, naingat ko tabangon, sa bang tao na anyaya, biyadiin ka ay kumagtabang ya Rasulullah, laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langon mo siya, tagahan mo siya hay ng kaanyayahan, in paglang mo kaniya, in pagtagga mo kaniya, hay ng kaanyayahan, in yad tulong na bilang pagtabang mo kaniya. Amo yad to mga palangwan ha agama Islam, in ding ha mga laong tabay ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakato nyo katan, in sa kaula-ula laong ta suway paawnon na to, in pagtulong tabang hay ng marayaw, damikyan manglangi kita niyo hay ng di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang aun taunang laog, bukon gaman tabangunta, bukon gaman tukuhunta, sa sumagawa langunta siya, tagahan ta siya, nang biyadiin hasupaya long tabya mga
mapupuin panglaog niya. Intamo po itaka kanya yadto, inadto pagtabang ta kaniya, hasupaya di naman siya makahinang si parkala paglaog. Amo yadto mga palangon ha agama Islam, inday ha mga baita, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yadto mga tayo mga agama Islam, biyada sin masabihaon ini, bangaon tayo manghudta, long ta nakahinang sin parkala kalaungan, panghindo tuod pagpungod pag-agama, tanikyan, tabangunta siya. In pagtabang ka kaniya, patumtuman tayo tayo manghud, na bukon na sayan, nakaamuin kakahinang mo yan, bukon na siyan lamud ha pag-agama, sa bukon ta bias-biason, bukon ta kaluhon, bukon ta gura-guraon, biasin di majato kabalikan ko, ha social media bihaon ini. Yaon na in drawingan kaw, butangan kaw in daginis na luparagbos, hasupaya kaw gura-guraon sin pagkahimo, apabila wala nag-amo, in long tapyagawa mo, besin piyagawa niya. In yadto di kagunahan sin Allah Ta'ala in pangadatan bihayad to, gamman pangadatan lawan sin mga tao bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na mga palangon harama Islam, ando, babain kita niyo rin pahalam sin dunya, buhi pa kita niyo. Umanib kita niyo maparkala, di kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabmayta parkala dakula sa ini mga biyahay ni matay mo da agama Islam, ando magtukutabang kita ng pahinang marayaw. Apabila aon kakahinang wala nakaamo, tabangunta siya bang biyadiin siya makaamo. Arapon mang sopamar siya di mabaya, napuas parkala wa ma alayna illal balag, wayroon da kawajiban sintiap niya pangkatoring katuri malingkan mampasampay sin kasabunalan pa mga kataw tay manghuran, bang sila kumahagad alhamdulillah, bang di kumahagad panginduan ta pa Allah tabaraka wa ta'ala, bang mayan siya kahidayatan sin Tuhan Rabbul Alamin, makatudyo paraan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta di makasiha dahil hasud na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na hinapusan dahil mga laungta hadith, beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang pagpatumtum kato niyo katan, ini aturan biyang biyadiin in pagpagangta at tawakan pagtagat ahay ng amundi kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan kita guideline sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyadin hinangunta. Apabila aun hinang mungkar kaya kitaan mo. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran palyughayyirhu biyadi. Hisiu-siu laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in makakita din kaniyo hinang mungkar, hinang di kabayaan sin Allah Ta'ala, hinang satulaat, hinang pardusahan, hinang di kabayaan sin agama Islam. Kita mo himinang intay manghud mo yaon sin kalaungan, at tawakan sin parkala, di kabayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. In panagnaan lang sin Nabi aturan paglang mo kanya, palyughayyirhu biyadi. Suway mo siya, ubahon, pindahon mo siya, laway rin halima mo. Langon mo siya, mga unsarapat, bang mo kagausan, nagaw-gawatuan. Bang mamagaw-gaw, bang kagausan mo yadto. Hati niya, amuin, lang tamagusal ko sin ginhawabaran mo. Agpangan mo, arakala, kita mo siya, minom si mga makahilo yaon, mga unsarapat, gunggungin liman niya, ay mo papainom masin parkala, makahilo. Inyad to bang mo kagausan, laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langon mo siya. Bukon gaman, dahon mo tabiyayon magtagay. Aun saan kaibanan? Laong nasakayan ko ba ini? Hasupaya kadaawahan ko, inyad to langgal sara, di adto makaamuhaturan sin pagdaawa, yang hindo kato sin agama, nauding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa maon kaibanan, biyahayad to. Sa kayan talong na, sinhinang niya karupangan, sa imaksud talong na, hasupaya kadaawahan ta. Mga tayo manguda agama Islam, bukong bihayad to, in aturan, piyang hindo kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa laong sin Nabi, suway na uwahon sin lima niya. Laong sin mga ulama, in inilong na, in makakausay ni amo na in mga tao na mamarinta halom sin hula. Hati na role ini si mga sila tao maasalom sin kauman, at tawakan na mamarinta, at tawakan amuin aun gaos nila. Langon nila physical, laong sin bahasa. Amuin lang ta, mga usarapat, tagahan nila in parkala hinang bukon marayaw. Pa illam yastati lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang di niya kagausan langon sin lima niya. Palyughayyirhu, pabilisan hilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang di niya kagausan, tagahan langon sin lima niya, lang sin Nabi, labi rin harila niya. Pati niya wasiyatan niya, patumtuman niya tay manghuda agama Islam, in ikaw tay manghud takaw, kagitaan ta sa kauyan magsudbuwa din ha masjid,
sumagawa, habiyayaon yan ta kukikita na kahinang sin parkala. Di kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ano, bilang tay manghud takaw, di ako mawaya in long ta kakitaan takaw tabya yaon agon-agon mahulog na papinar ka jahannam. Hindi takaw long tabya mga salbahon. Na tay manghud mo ako, di ako mawaya inamuin siksaon kaw sin Allah tabaraka wa taala didto adlaw akhirat. Nalangon takaw ingat ha, in parkala yan, parkala di kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Parkala langgal sara pa Tuhan Rabbul Alamin. Nasihatan mo, labay rin harila mo. Amo yad tulang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya na sinhinang si mga kaguruhan na waktu biharon ini. Amuin lang ta maghilhut ba atas pamimbaran. Mamayta sin sara sin Tuhan Rabbul Alamin. Mamayta sin daakan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Mamayta sin parkala di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sibu daon kugda na niwinwan wala. Mamayta sila sin kasabunalan hasupaya. Misan na kung naambuk dua aon ding kato ni mapinda hakahalan mangi pamarayaw. Amoyad to mga palangon ha agama Islam. Dalawang sinabi hinikatu aturan sin paglang fa in lam yastati bangdi niya kagausan langon sin dila niya arakala laong nabiya dagbos bang siya makabisara tayo manghudyaon gaman na siya biya mga karuhalan dalawang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pabiqalbihi langon niya labay rin hapangatayan niya hati niya magmahukaw in pangatayan niya hagkakahinang langgar sa rahinang sintay manghud niya yaon lamod diha inira isab amuin panginduahan niya po Allah tabaraka wa ta'ala in bang mayan kahidayatan makatwatok naman pahinang marayaw pahinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala intay manghud niya sa long sin Nabi wa dhalika adaful iman in damikyan yadto amuin long tahikatu parbahagian sin paglang hainang mungkar amuyad tulong na in sa laman-laman na pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Mura-murahan mga palangon ha agama Islam amuyad tuin maniyo tiyo patumtom sin ako agin hawaburan ko lapay kita niyo katan mga tayo mo da agama Islam magtulong tabang kita niyo pahinang marayaw hinang pagmabuga po Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kita niyo magtulong tabang pahinang parbantahan atawakan pahinang di kabayaan sin Allah Ta'ala labi luwa hinang maksiat patuhan Rabbul Alamin inyadto di yadto long takabayaan sin agamata di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala murah-murahan piag barakat sin Allah Ta'ala waktu sin kita ni haruman ini piag mumpaat ka tunin pangadjian sarta tiyong basan naman kita ni sin Allah Ta'ala sintong basan lagu-lagu di hadunya labi luwa tutong basan ha adlaw kana mamaid na ako halapal kasilasa wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.